aje mwikonero nawo baba alija kubengoma bana mwayongelele akakalongolongo kakulwa mu wesibwa Minister w'ebyobuwangwa Mafumo Richard era baba ali ku ngoma alijadi kuba katuulire engoma Tambule.
Abantu ky'abazinga ajja kukuba engoma y'omukuzo guno.
bagamba twongere okwekulankulanya emirembe zongere okubaawo mu maka abaana basome tube n'emmere ekisa kyo kiboneke dindirudu olwa maama waife Jovia Mutesi Katonda ng'otukoze bulungi Uganda and Atoke ambassador. Tweyanziza balata baife mu Katonda bakulembeirwa mu Right Reverend Bishop Patrick Wakula omulabirizi buno Bakile kale yanziza baba ise bantu kyabazinga Mulinda nga ba MP beyala aide akusanisemu asanuse n'abagenyi bo Namulinda DJ kunakulema lwa Namulinda tusobole okulokola obwire nga babaka ba parliament bawaka n'okulamisa iseife era twenda obeebaza kubanga maije mu bungi muweereyo mwena